Dragi gledalci, dobroveče. Nalazimo se ispred ulaza u metro, a ovde smo da bismo vam pokazali zašto moskovski metro važi za najlepši metro na svetu. Ulazimo unutra. Sledeći korak je kupovina karata. Na ulazku u svaku metro stanicu primetit ćete natpis kasa, gde možete kupiti karte, kao što smo mi to sada učinili. Mi smo kupili kartu koja važi jedan dan i podrazumeva neograničen broj vožnji i košta 210 rubalja i to je neka najjeftinija opcija. Pored toga možete kupiti i pojedinačne karte, a sve opcije možete pogledati na cenovniku koji se nalazi pored šaltera. Moskovski metro je prvi i najveći metro izgrađen u SSSR. Prva stanica otvorena je 15. maja 1935. godine i protezala sve od stanice Sokoljniki do stanice Park kulture. Prvobitno je metro nosio ime Lazara Kaganovića, koji je bio zadužen za izgradnju prve linije podzemne železnice, a potom od 1955. godine nosi ime Lenjina. Danas moskovski metro ima 12 linija i 200 stanica, od čega njih čak 44 ima status objekta kulturne baštine. Do 2020. godine planirana je izgradnja još 75 stanica, čime će dužina podzemne železnice biti uvećana za čak 160 km. Dragi gledalci, sada ćemo vas povesti na jedno kratko putovanje metrom kako bismo vam pokazali 5 stanica koje su po našem mišljenju najlepše u moskovskom metrou. Uživajte u vožnji! Komsomolska stanica. Ova stanica otvorena je 15. maja 1935. godine, a izgrađena je prema projektu Čečulina i Tarhova. Naziv je dobila u čast mladih radnika komsomolaca koji su junački radili na izgradnji. Na zidovima se nalaze mermerni stubovi, ukrašeni isto tako mermernim kapitelima, dok je pod obložen granitom roze boje. Uređenje stanice posvećeno je temi borbe ruskog naroda za nezavisnost. Plafon komsomolske stanice ukrašen je mozaikom izrađenim od smalte i skupog kamena. Komsomolska stanica predstavlja vrhunac staljinskog ampira u moskovskom metrou. Projekat stanice bio je prikazan 1937. godine na međunarodnoj izložbi u Parizu, a da je reč o izvanrednom projektu svedoči činjenica da je arhitekta Dmitrije Čečulin 1941. godine odlikovan Staljinovom nagradom prve stepeni za doprinos u nauci i umetnosti. Novoslobodska stanica. Ova stanica otvorena je 30. januara 1952. godine, a ono što je izdvaja od drugih stanica jesu vitraži izrađeni u Letoniji od stakala koji su bili namenjeni da krase prozore katedrale u Rigi. Na čelnom zidu centralne sale ove stanice nalazi se mozaik koji nosi naziv Mir u celom svetu, na kojem je predstavljena žena sa detetom. Ovaj mozaik delo je ruskog slikara Pavla Korina. Na ukupno 32 vitraža, koliko ih ima u stanici, predstavljene su geometrijske figure i petokrake, kao i ljudi sa intelektualnim zanimanjima, kao što su arhitekta, geograf, slikar i drugi. Pod stanice popločan je sivim i crnim granitnim pločama u vidu šahovske table. Majakovska stanica. Ova stanica izgrađena je prema projektu Alekseja Duškina u stilu staljinske neoklasike, prožete avangardnim detaljima. Projekat stanice je 1939. godine osvojio Grand Prix nagradu na međunarodnoj izložbi u Njujorku. Za izradu stanice korišćeni su mermer i drugi prirodni materijali. Za vreme Velikog otadžbinskog rata Majakovska stanica je služila kao vojno sklonište Moskovljana. Stanica je otvorena 11. septembra 1938. godine.
Stanica Kijevska. Ovo je poslednja izgrađena stanica kružne linije moskovskog metroa. Otvorena je 14. marta 1954. godine, a posvećena je ujedinjenju Rusije i Ukrajine, kao i Sovjetskoj Ukrajini uopšte. U konkursu za najbolji projekat metro stanice, koji je raspisao Stalin, učestvovali su i Rusi i Ukrajinci. Arhitekta Katonjin, poreklom iz Ukrajine, odneo je pobedu, te otud i naziv stanice. Bogate dekoracije sa biljnim motivima i 18 mozaika daju ovoj stanici svečan, pa čak pomalo i pompezan izgled. Svaki mozaik je uokviren raskošnim reljefom sa ukrajinskim ornamentima. Stanica Kijevska je jedna od najpoznatijih stanica metroa u Moskvi. Trg revolucije. Stanica Trg revolucije otvorena je 13. marta 1938. godine. Izgrađena je prema projektu arhitekte Alekseja Duškina. Ova stanica poznata je po bronzanim skulpturama koje je krase i kojih ima čak 80. Skulpture predstavljaju heroje Oktobarske revolucije, a u narodu postoji verovanje da su čudotvorne. U to posebno veruju studenti koji pre ispita dolaze ovde da pomaze po nosu psa graničara kako bi im doneo sreću.